Kublai Pibaro Shakatuk Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Mat bakong san menta ke sengi kilong. Hiar kino hikai upstar she New Delhi ban persya ekaraj jong ke Supreme Court. Rung ke Meghalaya ha ke kerdan besau ha ke kickboxing hari India. Syak takjur kipat kaput mau senram nadu bakang kiyo border. Bat ke Meghalaya kalong ke paradise ki banabar pekngor ya ke jingrung dinde. Bat mentangin pa syaki Khubor bakang benya. Ke All Meghalaya Primary School Teachers Association upstar ha ke jingelam u General Secretary ba FC Shillong bat President Dipak Marak kilalet ishimenta ha ke dharna balapelong da ke All India Primary Teachers Federation AIPTF ha jantar mantar New Delhi ha ka apusau trik Naiwieng arjar apusan nadu kapor shipho shiteng min step hadu la shiteng janmet ban persya ekarai ke Supreme Court ha ka shitarik nailur arjar apusan ban pha ya baro kinohikai school primary bagi day ban pass ke teachers eligibility test hapo arsnem nadu balapenmi yakni karai Palat sanpau hajar ngut kinohikai kilawan nakeling ki Jylla kari India ban shimenta hakni ke dharna Palat sepangut kinohikai nekilum khasi jantia bat garu ke Jylla Meghalaya ki bahap hakalama All Meghalaya Primary School Teachers Association AMPSTA bat upstar kilalet isnok tilang hakani ke dharna. Ya kini ke dharna lapelong deka All India Primary Teachers Federation AIPTF hakaba ke All Meghalaya Primary Teachers Association AMPSTA bat ke upstar kilalong ki dekot jongka. Hakini ke dharna barok kinohikai ki balami khmat neki keleng ki Jylla beper kari India kilapen pau ya kejing persya ekni kara jong ke Supreme Court. जिंदाबाद जय नेता जिंदाबाद धन्यवाद जय प्राथमिक एक बार सभी जोरदार संसद तक एक बार जोरदार वातावरण को गूंजे शिक्षा के सभी तक एक बार अपनी हुए जयकारा दें एकदम इसी भाषण जिंदाबाद जय नेता जिंदाबाद धन्यवाद जय प्राथमिक एक बार सभी जोरदार संसद तक एक बार जोरदार वातावरण को गूंजे शिक्षा के सभी तक एक बार अपनी हुए जयकारा दें एकदम इसी भाषण साथी आप ये पीछे बैठ जाएं। करवत निवेदन है कि धरने की एक मर्यादा प्रशासन लगातार टीम के सदस्य संख्या हम सभी ने तरीके से हमारी बात भारत सरकार की मर्यादा बनी रहे माता की थोड़ा जोर से नारे लगा भारत और गांधी के सहयोग में आए हुए हैं से चल करके ठाकुर जी हमारे करने को करने के आए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस 95 वर्ष आपका सहयोग करने के लिए आए हम लाखों नमन करते हैं Ke Meghalaya Association of Kickboxing Organisation Mako kelayo ke jingpen kiu kerdan syaka 4th position hakari India hadin bagi khat arngut kinongele akai kickboxing ha Meghalaya kilakhur hadu laipway teli kitak maksiar hinyau teli ki rupa bat nyau teli kitak marnong ha ke jingyo kop ke balalong dangshen ha ke arpau hadu arpulai terik Naiwieng ha Pune Maharashtra ha ke balashimenta de ki arpau teli ki Jylla kari India Ki khat arngut kinoyle akai kini ke Jylla ki lawan ra ke nam ke burom de kini kita kema bikila job. Na kini ki jing job la kentewi ke Meghalaya Association of Kickboxing Organisation mako syaka kerdan besau 4th position hakari India barok kawai. Kinoyle akai kini ke Jylla ki bakentup hinyongut ki Samla shinrang bat sangut ki kentai ki lami khmat ya ke Meghalaya ha ke jing kop balalong dangshen. Kini ki Samla yele akai ki long Kalorenza Songthiang, Reward Miki Lingdo, Chemi Nongplo, Sani Krim Mujat, Jantialin Warba, Esperanda S. Songthiang, Wanbhaki Suchiang, Josiah Hinyota, Kirshanbor R. Songthiang, Deilang Rinklem, Nokris Dekar, Batu Francis R. Songthiang.
Layalami kini ki Samla do uba Doni Arani u coach grandmaster ubalong ru president bat uba Baremdor Kharmuti ubalong u general secretary Kamako. Ini ada nomor ba. Dan ningkong yang play bla dalam kata ni tinggal ada situ ni. Sebab kunjung orang yang play yang ikan masa jung isa Doni Rani pertama ini nak ada benyo ini ka. Kikbot sa ini ka Meghalaya mo. Jadi dalam kata ni yang kelentia jung ini nado ba nanu Shillong shadu sha Jakarta ka jung isa Pune Maharashtra. But kunjung orang I play yang isa Francis Miss Lorenza iba dalam kata ni. Kunjung orang salam sabaram iba long ikut ni which I miss mingi man lakapor. Kunjung may pa jungi iba I miss mingi ban naiteka long ru ka belong ru ka streng mo ang may I ball ni ban naiteka sebab ngabenit ngayon medal lightly ikut medal but amlang ru masuk mo banyo ikut medal ni habanya kun kadai ka top team punya ya kundu kaiga kata kickline like contact but full contact kami sports apa ni but ring sports sampai kai kuai jadi tentu bana Maharashtra Kerala dan semua pun experience mo kita dan kidan kibala kam dream kidan pun caki opponent dan kibala kam dream menyanyi dalam kata bun kita bun stage like opponent lagi pun dalam kata video berkahat kahai dah ni kahai dah kita kar di kanjang ini khasi pangungkat kita kahai dah kanjang ini kita kar jadi lapun orang masuk ni man iyo berarti orang masuk kita man air ni dah long siang kadai nak kahai tu kadai nak jing confidence jungi bandung ring kadai kajing smart jungi ban practice kita sakawai rung idai ban dan bikira ka aim mangin poi bisha thong Deki pau hajar ngut ki pat ba basyong basa hakaput jong kamau senram constituency kila syak takjur naduk belakang ye ki yau kaput ne ki border hat nakadau ke huri hura ke senchar khadar hari Bangladesh. Hakajinge kren bet kilap pathai Khubor u MLA kamau senram ba Olan Sun ulai thu da ka baong kipat ba nakathan kaput amduna ya ka khatsan hajar ngut ki baji im jakpo ni ki kam khai pateng ni ki yau kaput border hat kila syak ta ting nakajing khang ye ki yau kaput. So we fear of the towards infiltration of the Bangladesh towards Meghalaya. So the border hut is also closed. We have two border huts in my constituency. One is at Lalpani and the other is at Ragu. So these two border huts are closed since the start of the turmoil in Bangladesh. So you see the population of the border residents, approximately of 15,000 are affected. Their livelihood are affected because most of our people, since the opening of this border hut, they have some small business. The transaction with the Bangladesh, the border hut, we sell the things, they get money, and so once the border hut is closed, so they cannot sell things, they cannot buy things, so the economic activities is limited. So it has affected the economic of our local people. Menteri Ketenat ki Kaman ke Sorkar Jylla uba Lakemen Rumboy uloong ke Meghalaya ke Longkum ke Paradise ki Briu kamtam ki Minder bat day na kata kadaw don kam ki nong snong banlong ki bohusyar bat pengor. Shushu uni menteri ula kenturu ki pat ba day banlong ki bohusyar bat uloong ru na kaliang ke Sorkar bat ki bor pahara bikin shimkia na kebenta ke jing shong suk shong shingan jung ki pat nong snong. The Meghalaya is a paradise where everybody want to come and settle and do trade and do the different activities here in Meghalaya. So it is our duty as the state, our duty as a citizen, our duty as a local darbar to see that if any suspicious or illegal immigrant
we should report to the authority. So they have conducted the search. It is not. I have seen in the report, in newspaper report. I cannot confirm it. There is a reverse migration. How far is that? It is a newspaper report. I cannot confirm that. But sir, is one of the things which we need to see, that the illegal migrant or the people from outside the state, they should not take refuge in the state of Meghalaya. Having said that, it is not very easy to deal. We have a 442 kilometer border with Bangladesh, and many of the part is porous. And we have also more than 800 kilometers from the interstate border with Assam. So the people from outside will try to come to our state, but that's why the constant vigilance from the government, when I said government, that means all the law enforcing agency of the state, and then the village darbar and the local authority, they should be very, very, very vigilant, because what you tell that it is really a thing which we need. Kesenjuk Samla Catholic Nativity Parish Maukerwat, Kelepelong ya kejinyeseng yalap bat rakhi ya ke World Youth Day, hapo kabalang shnong dom sok kai nong na, haka arpu ar bat arpu lai terik Naiwieng arjar apusan. Kapang pedeng geni ke program kedai ki pilgrim ke jingkermen. Lepeli ke program haka arpu ar terik Naiwieng do ba pius marwen unong mi kmat kathan bat hadin keni ladon ke jinglit jingo ik ying kisem hapo keni ke balang shnong ka badon kumba khat lai teli kilong yeng Kristan Catholic da ki delegates. Haka jan met pat ladon ke jing mani sakramen bat ke jingkren na uba Samuel Lingdo bat lapin bot da ke jing yakop kren pat ba klempen kre subject na ki dukot bat lenong Bible. Haka arpu lai terik lesdang da kemas bekut, haka ba Reverend Padar Defender Merthong, Padar Sindrop ke parish, unong pet iki Samla, ulalong usok blay nong kenyarang ba haka jing senran lang Reverend Padar John Ebenezer Bare, SD. Haka no asngi ladon ke jing yalap da uba Blasius Maulong, halor ke pang pedeng, ki pilgrim ke jing kermen. Lepen bot da kejing mani sakramen, balepen ya da Reverend Padar John Ebenezer Bare. Lepen syong shit bat pensngan ye kini ke program da kejing wan shimenta ki sister bateri hapok ke parish, ki head catechist, ki nong trei balang ke shnong dom sok hai, ki Samla bat ki long kemi long kepa, ki balang shnong bat na ke parish. Kebumut ada ka itinat ka do anaro ma boleh pas yang la jong hakajuk karukom rote gajing em jungi we hakajuk karukom gajing em jungi we habang yon ka pilgrim gajing ya nanti gajing em jungi gajing ya nanti kebumut banginum em do hakali ka salapat he ni don kam ban pet berbor ban bur ya Jisu hakku ka pethe ka isi em yang ar bamading nong bur jung Jisu. Nanti kapal tempat itu orang yang apa yang membuat jumlah Yesus. Hatu kapal yang apa nak jom mereka kentat yang apa. Bahawa kentat yang apa pun sin kapal yang jumlah Yesus. Nama kata balik, nama kata dia pun thot pemban. Kata kali kebama ini. Kasi tinong Petrus nunong baab nunong masaw ang punya. Lagi dukan bakat nyo kat kendai. Allah, lada berhibi syak leben. Lalu saya jawabkan yang komentar dengan sisam, tolong melakukan Khubor jaruk ayo try. Ayo boleh dalam kata. Hendak dah pisah ben, pisah kentok, pisah roti. Nama pilih bakla they hop pisah roti. Ero try. Ero ane Yesus. Tuhan ni emang dari kerja kebam apa, bukan yang kata kebam apa. Hah? Cik kata-kata apa bersih om. Unang tu orang justru kenal baca Allah be unang tu. Jadi mending kasi kenal pada dan keren ni. Tengah kau ke jaka. Don unang tu babha. Baca yes no. Unang tu ba? Orang saya unang tu ba? Hai.
Naiwieng ke jaka ai ke. Keli kelaya ngare. Tang halo ke di pernah kan. Kenal dah. Betul long tu bapa. Isi buka ya. Long tu bakala bamut halo di pernah. Bat dah kini ke Khubor ngilapoi syekabakut tak haduk pengindah syambiang kublai Shibon.